Kebra trok te song de dapita Article 2448 ki chun jiang thek pini anta che thek long le det pusi EM surjo rong phar kaning je Doan asaya mo malom Soviet patang un e sitame ningkan phoang bong patang pon po pusi EM taro kaning je Sanga hem kibidun osobar doan emi thangarong arlo a school along ke padun edji aphan MEC Avijit Krochin thong aradapan kachuningri Kardom pini prime time abirtang ton pen chethanam sina Kedamtang ningkan thong kep so se aningkan pen karbiang long na pen di mahasau arad akar I India Constitution along ketok ang Article 244A ke pachun ponji aphan pura nang chesong bom wang bom si pinile thota Delhi rong sopi jantar mantar along hempreka ke hangasai ke deng thu New Delhi rong sopi jantar mantar along ke padopon bangso a hempreke hang amay along kanchas dikam amay phu ajiti mung ke japon along KSA karbi riso adorbar Karsa KUYA lalung adorbar karbi adorbar lapen prek jam aham phanga song atum cherap cheto donsi Delhi rong sopi along hempreke hang par omplup anpinlo That is my party's government is here as government as a center and in the state. That is why, and I believe the leadership of my party for the center and at the state. That is why I am sure and I assure you that as and when states are being created in the different corners of the country, then whatever our demand also will be achieved. This one I can assure you because I believe Modi, I believe his leadership, and that is why I beg the blessings from the Almighty Mata Durga so that Modi ji can administer, so that Modi ji can run the nation, lead the nation in what was establishing the Vishnu Guru of our country in throughout the world. And now at present I am proud of saying that now the entire world identifies us that we are from Modi ji country. Only this is we get Bangso hemprek ke hanga dimalong MP Horen Singh Be lapen karbiang long Chatmas Council EM Surjo rong phar setami adimalong an palitun EM Surjo rong phar pen kaningje ponateng ki kedamtang pharo kresir kebra trokner kebra trok aningkan pen paplut le pin pen bangso hemprek karbiang long na pen di mahasau aradatum che song ponlo bonda pinyani anta kichunji aphan che theklong ledet 1986 Grand system known as Ningkan Menjaga Stroke to say Apora ni di Songo, lepas tu kan di Songo, sampai ke hadapan. Buat sistemnya angkun putih pinten di Songo, bangsa nanti di sisi tujuannya lo. Kalau sampai ke sana Songo, dari sisi dulu custom, KPMG, Karsa, JMC, hasil NCC Federation bukan dulu. Karena ini cuma hemplate. Artikel 44A, ya bang, itu kan ini biasa bagaimana? Tapi lah bangsa kasih senang, dulu memang lah bangsa dari mati pada dua aja langsung. Bukan hanya dari apa yang kita songlo. Itu esensi yang harus bahkan kita pernah pada dulu harus kita songlo. Tandong nomornya anggun kedua singkong. Nilitum si hemprek ke hang ching po lampen abangki cheparoka I nang nilo. Ningi sivet dosi hang rapet nang po lapen non ke chari bom a sorkar atuma phanse tami kai ke amat hemprek alama bangki ar tok dam lot nang po pusi KSA mai phu thang sing ti mung pen ningje pon. I conclude, and before conclusion, I would like to raise our slogan. Will you be just standing up to accompany? No to the masses! No to the masses! No to the masses! Hemprek long leting! Hemprek long leting! Hamare mange! Hamare mange! Hamare mange! Kurpanang po.
non dak bang parokat thom and di masa karbi yang long ape arat yang tisong no karbi yang long long di thom tame arat tame ahen long thom tame tisong amedi social media lalu kan theki itu pressure tidak penan di pressure tidak di kan torokan te antik ini non dak bang parokat thom itu tisong karbi yang long population ke lak ke se karbi yang long karbi arat hai amor hai kucing arat doan majority kata mengutum memang baklangon sosial media lo media wiban otomatis baklangon itu memang bangso kachisong along ki japon abang phu mate kanchas diko mamai phu ajiti monga hin pen rat ki pudun thap ki pudun prua puthak mai long pen kachisong rape ji aphan kachuning ripen ke hang padopon Delhi pen long soda ingti karbiang long lai MAC Prabha Chandra Taro Karbiang Long Autonomous Council EM nangman tet pen aphi methang asai kamate soil conservation asai kamalong an kidam tang pai pai ni phai phor ni kohora long kahumri pedodamlo bangso kahumri damahut Silonijan range pen pangching ponsi Daythor range la pen kohora range an kahumri pedodamlo pai pai ni phai phor da por phai kris ya por hut EM taro asang ho phan phirangke hin pen sai mo ki claim ponjia puthak karju pon hut kache thak dun ki kaddu ka vya sai mo elom soviet pen ki claim patang un e sitami ningkan phong bong sai do an claim ponji pusi than pon nal tom handa churu nang pajir lo nili semet dar nang humri por nal tom ta gercha lo nili phana humri churu lo a pada bangke nili tom neng chithe nai dynamic energy badida mate karbi khiro mune dr tulira bangha alang li nona cabinet along mate nili phan executive member sina hok lo so na hok panel phana pia department an nili chumri la se so chumri along non soil conservation tanil phana ta department lo la se nili chumri bom lo nili adak kon man la por kilong thek an ke la se so chumri bom mat tu we dak se nili sa lo dak ku pipi ma kinai ki chok chi kinang lang klem nai lang khabori nai lang solon ke nili daga diwo ke hai la pen renjar ke hai tum peneli chingki chethan lo la pen rong asar la chingki long lo nili ko pai dak ti bo hari ya renga rong to do pen sarkari gambura ta tumi chitong lo rong gambura pen chitong lo ase adu ko misan pen ki claim nai ke do la ta ili tum mane angkang ke thiwa long ri thiwa 10,434 square kilometer above do la se iboyet paklar pedji po bangke litung pangason apan provision abila alang liphan kaji ronghang pia men pen kisang ahem memorial gate la pen extension of kaji ronghang pi children park asai chingchere ka putha karju duna hut nangke thak dun ki nili nonama chini nelang la pen kupi asai kam pen tong bangso asai ki claim jine ke thangnata chini nelang lasi soil asai kamalong thang notice la pen order avelang sita niliphan nang kapin pordo na pot ningarong lopusi nang thakdun somtinalam sami nili ilitum chief executive member mate dr tuliram hang ilitum ni jitena salfan jiki jithan pensi nili ason angdeng ki claim position nili hang lase nal tum tame chirap chitu na ludu ningo nala dak 2020 March 9 ani dak long igesom tang dolo kajirong hampi memorial gate the pen extend hala kajirong hampi amen pen IB and proge extension of kajirong hampi children park la bang so bang no aname asai chingchelang ko pia ke boy pen tong la chingchurek ni thamji labang a department ko pipen ma polam challo labang jong si dak department pen polam bang ke ni chin ne dar lo ni panang khante akapre department pen si la so bang an along ege som kulote ha so department pancha juna ko daga bang kote la som zadim ke dak hora long mal ko hora pustami department kapre to pen ke claim aning hang ka body ning hang to ta hai mi a planning tourist department to forest tum ta do and others department ahin pen sami ka body la ko chingwai ko hoito CM sar pen ki do ta hai mi dak ko pitong ne technically problem ko pilo ne la bang tin chin ne la
la soil conservation pute so bang dunia bini avi kya avi bonar ko ma senil panta alam itu officer tundanang drip bide jong senil tuma homos sorry nili tuma department pencil so bang aprang along ike som bini punten sola mota random chingwai konpo nalena arjulo milo na people dunlo milo Soil Department aputhak Golaghat District pen ahoi nangke pet aputhak sitami lamthe arjudun lapen ahok pet department along le jongsi nangke pet dovek plote madu akhai aphan sitami eviction asai claim ponang kok puputa than pon chuningri thekser plote ki hanga sarlang pen loke chunchen ta chuningri thek pulotang de chingki thek convince thek pulotang te hoito arnesi ki chunji am thek ta dui aro board aning ki hanga bang mana kache kroy kache tona bang kane board district laben isivera district wala bang chokche ile tum ki jong ko hudangan puta helong mi bang ta hudangan punang jong kok ta helong mi la song wa controversy du kok ulde bang ta hel bang ke alam du tu kok ko mo fees terminal tum dak kidu arar tum along ria hoilong kidu arar tum sami cherok tok penan tum chibor ipen la council sami na cherab du nei ten tum na cherab du ko la ke kaddu kabe ilitum assam government are deng situ assam government apan tum convince te ko tun deta hai Dola Marapen Arjison Rongphar Karbing Long Live Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo lo ke charle hin ke paprang dunji aphan em Richard Tokbi kabor ipon bomahut Chinthong constituency angkang arlo ke do an school along setami than bang ke pado eji aphan MEC Avijit Kro ahin pen bor ipon bomsi thek pon long lo Lapusona por ahut ke damtang pai pai ni phai troxi ningwe por phai ner kep apor malom Chinthong constituency arlo LP school ke ongdong athan bang atum lo ke than dam de la pen than bang atum Racharia song along Kachirabdun aputhak chinggi chethan padopon Bangso hut malong kisir LP school than bang sangpi Saraswati teron pi lapen Nongkeda LP school than bang sangpi Seka phangchopi atumpen MEC Avijit Krophan Karbia puho pen karcho padopon Bangso ho Chinthong along than bang atum do anta Racharia song along Kachirap cheto dun lapen Racharia long RD pidun dera loke thana hin RD ki pidun ji aphan chethan padopon Lasinon ke wangji surihini ra inquiry ke thom aning kanang bong Chinthonga hawara long pen ke do an kengsanga khaya hemalong ke padodun osomara tum setami chewan et pen Ladakh Chinthonga long ke do allo ke charlia hemalong school ke padun eji aphan si MEC Crossang Hopen Radaphan Kachuningri Pado Chinthonga Hawara long setami Racharia lamchi pupera loke charle hina bangle RDP pon lona lapen Chinthonga Hawara long ke doan LP school setami ke pami senji aphansi bor ipon poputa MEC Crossang Hopen lamchak chipidun Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbing Long Live Karbi Anglong Sports Association kapin khat pon ateng pen Denarong Sports Association hin pen patir pipon si aning kanwang ason thak thak ke damtang pai pai ni phai troxiar ni Denarong Bharat Pathu aklamalong angdung kiti ke pathu ponahut aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rite Singh hi kachetong dun Denarong Sports Association lake pinning an arta ningkan plikebra sirkep an nang pleng tanglo Lanson si aningkan wang ason thak thak si pinning aningkan setami Denarong Sports Association angkang along ke pathu pon Inter Club Football League Championship along kaddu kawi inkoira sirkep ateranatum ke pathu chepate dunlo ke pathu pon inkoira sirkep ateranang bong pen angdung kiti ke pathu ahuda bangke Ove Chingri FC pen Chirinti FC atum angbong si pathu ponlo ke pathu bomahut Ove Chingri FC atum ke pathu ke thek muchoda job Chirinti FC atum aphan golpum trok thapon lo halapu Chirinti FC atum pen golpum ni ansi chevoidun unchot ajok Ove Chingri FC atum gol pli pen chepahai ponlo bangso angdung kiti ke pathu along ke hai thormate champion ateran mate Ove Chingri FC atum aphan kachitong dun aluhi sarpo Karbi Anglong Autonomous Council EM Rite Singh hi pensi nong e pi pajer dunlo
lapen adun thu mate chirinti FC atum chepalong dunlo lapen kit hom mate third best team abangke nurak club atum pensi chepalong dunlo bangso hot best player lake moheswar be best goalkeeper longsi im tokbi best defender songja tokbi halapu sarlongki tokbi kaddu kawe goal creasi thabdonsi highest scorer anong e chepalong dun bangso angdum kiti ke pathu ponahut kasa referee momit timung kasa referee ajit timung lapen kasa referee horsing terang lapen DSA referee jiten miligatum pensi ingsai ponlo Inter Club Football League Championship angdung kiti ke paman ponalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Rite Singhi kasa Dun Maipu Borsing Kro lapen DSA Maipu Dharam Singh ingti lapen DSA Chunbang Dharam Singh ingti atum chetong dun Pini bangso angdung kiti long denrong angkang arlo ke thekiding atum hanan sitamin litum bangso angdung kiti long so phapon pen alang lit manche tong si nilitum alang litum han sitame ninga klong pen choro parlo lasini litum peneng ana bangke denrong sportion am hang ke thek ningkan plikepla sirkep an pleng tanglo lasini litum monenga bang bangke ningkan phokep ke lepo lasini litum denrong sportion sitame golden jubilee tournament mate inter club sitame biponpo News Report Bikram Tiron, Karbi Anglong Live. Pini prime time berta ke lapuan si kang toniklo.